Kwazaram kip ummi dot mi nulipa ulinaw na nandam chun hamo LENGCUNGTLANG CHANNEL lungloming kani don na September nikule ne thum Zinglei thong chimna kan othan changlai kan chimding mi tlang tar cheu khatna chu dimo sui SAC khalaya 102 na yu shem nam chenak khan lednet tai akang amma SAC rar kap lilani andu ati aro dom asi khopaw daw thlen nak chunga anun nak aliam mi thong hi le zu thum leng am phan chang SAC ra sang hai shem nam phaisa chu aran nak in phi khal nak to dinga JFM ni EU sina hal nak atwa timile adang thong thar kan thai kho to krak chimlai thong chimnak lai kan lut na lai Granny kaya stay dimo sui a ummi SAC ra sang nai khalaya 102 e shamnam an che nak kan len na tai pakhat po ke nak phak pi in achuak e akang chu akang mi chu KNDF phunani bomin an ka chapna tia thai si September ni kulle ni Zinglei in ithok in dimo su pengchunga KNDF KA PDF tang ti phunhale SAC kalak ka daw nak zonga achuak tia thai si chu ka daw na SAC leini shem ngan angka tukcha ngui tongi a ummi amma SAC shem chenak khan a atlai po ke na achua in akang hi si tia thai si SAC ra shana ni chun mai mi ding in ani zuam len na in tol chung shem plai phulei ni shem ngan in angka ven ha cha zan lai sang tiang chatlo in akang tia thai si chu mai kang nak in chun po ke thong le SAC ra kap na shum ai thong zong kan thai len tia KNDF ni chun chathan an chua ngui tong i a ummi tayin 102 phuna hi ni chel ti ok in minung mi pi umnak laya shamnam akat plengwang mi phu an si tia thai si hi shem chenak khan hi anma SAC ra kap chungli lan in khang mi asi thaulai tia zum asi tia an lang tar chi khupaw daw thlen nak chunga anun nak aliam mi thong hi le zu thum leng am phan chang khupaw daw thlen nak a anun nak aliam mi pi na hi anja pi im minung thong hi le zu thum le thum ase chang tia ram khel kong i thongtla pol azau khen tu phu AAPP ni athai kho tok chu September ni kule ni khata athan hi si SAC ni thidam pek ding in bikhia piak asi chang min ha hi anja pi a zales kulruk an si chang nai ronga ama khanin alwat thammi kulen hi an si cha a alwat thammi zapi hi thongthumle zale thaili an si uknak lak nuin okos thedi tiang SAC ni khar piak mi in hi zasari le somruk asi chang tia alang tar hi si hi chajin ha hi AAPP ni aban kho tok chajin asi cha atak e achang mi hi hinak in atlom deule atam deuh khawzong asi tia alang tar chi SAC ra sang na i shamnam poisa na chu aran nak in phi khar nak to dinga JFM ni EU sina halnak atwa EU ni Myanmar SAC na cha shamnam achok piak ton tu poisa na chu aran nak in phi khar nak to dingin September nu kulle ni hi a halnak atwa hi si EU ni SAC chunga phi khar nak atwa anu bi khi alwan chia thlasari a arak si changi atua SAC leini koram chung hun kip a van lai in se shamngan in se ka daw nak antu chu ma i ram khe rong a thongatla min ha tha le ngak chepol tha tiang in atu chu ma tia JFM ni chun alang tar alwan chia zar kha thong i van lai ka daw nak atu ronga athi mi ngak chel hai khat kong hi ngak chen ha konga asang chem sur nak antu si tia alang tar hitin SAC ra sang hani du pau in thilan tu kho mi hi EU tal in ramdang ha in an hu mi shamnam ha thong in asi tia alang tar chi JFM ni hin SAC ja shamnam le phaisa in bom nak ape tu company somthum le pakhat na chu phi khar ding in hal nak arak to i
hin ha chung a hin two group of company pakhat long phi khar nak atwa tri tia alang tar EU he ape tlai mi company panga chizin chu JFM ni alang tar I hin ha hi aran na in phi khar ding in har nak zong atwa chunha chu KT group KYTHA group le akutang company semi Mega Hill General Trading Miyawin International le Myanmar Chemical le Machinery MCM ha an si tia thai si Mayangkung number thum sang inzu uktu boy pakhat ka tha atong Yangkung ram them Mayangkung peng number 3 sang I inzu uktu boy zoi tu chu September nukul le ni chun sui melam hai khat le mi Somalia Myanmar Independent Unit MIU le Marau from 5 punha fon in angka tha hi si ka tha atong mi zoi tu hi SAC sin thongpe tu dalan ti amin athang mi CP na dauthen na atu amin ha chu SAC sina report in ama shim ni zulin atlai pi ton tu na si I naite zonga ama thongpe ronga minau cheu khat lai entong I pakhat anun nak arak liam changi rithai si zong azwar mi si tia tol chung shem tlai phulei shoi tu na ni chun an chim pongtea SAC ra kap an ma le an ma ani kap I pakhat phak ngai in hliam atur Pokuram champi peng Pongte peng khwa pakhata September nukul le ni khazan laya Pongte SAC ra kap le peti kung SAC ra kap na chu PDF a anirwa ve cha amma le amma ani kap I SAC ra kap pakhat chu fak ngai in hliam atur tia thai si talha pin sing phungki siangina PDF lenga amphan tin thong kan thai cha pade kung ra kap na chu kan kali chu tlompala chun pongte ra kap panga chu anrak phan ve cha PDF a kan ruat ve I ka dau na achua hi SAC ra kap pakhat ni chim chu ani ka nak a chun pade kung SAC ra kap pakhat atanga phak ngai in hliam atur pade kung ra kap pakhat ni kan ma le kamma kan si athai I chun hulonga ka dau nak chu kan ngol chu kani ka dau nak ronga phungki siang in cheu khat chu arok ti SAC ra kap pakhat ni chun achim chap Myanmar rammi pangale India rammi pani chu Shamnam he ape tlai mi theory he Assam rifle ni September ni kulle ni khata antlai na dia thai si runde nak zungin chimphon nak nor ngai tu pelik bohu chi Mahendra rawat ni kan tlai min ha chu airkan le akwan ral thuam radio thil ral tuk nak thuam angki kushol le kaden talin rupi singhai rukman asi tia achim kan tlai mi theory na hi Myanmar ma angkal pi dingin anitip pina ral kap le ral tuk nak he ape tlai mi asi Myanmar ram chunga nanu nak ape khau tu theory an si cha kan tlai na tia achim chap Myanmar mi pathum sinin Mizoram pelik ni bingrang an tlai than India ram Mizoram kul aizol pang chunga ninhi chunga Myanmar mi pathum na sina bing kan tlai tia Mizoram pelik ni September nukule ni a chathan an chuwa aizol pang tuirial khwa September nukula kumsom thumle kumni asemi wanchung bia chu 202 gram tuk arit mi bing he kan tlai I wanchung bia hi sky nam theng kle peng high cold tui ngau khwa ummi asi tia an langtar September ni kulle ni khazonga tuirial khwa thasui kumsom thumle kumni le du nei moi kumkulle kumnga chu 147 gram tuk arit mi bing he Mizoram pelik ni an tlai than na ani hi klemiu tahan CB sanga ummi ansi Russialin adormi kan sitia thasuile du nei moi ni chun an chim Mizoram kula rithai si dau tu phule Mizo minau phunhani andirmi Center Anti Drug Squad
CADS ni rithai si fak pi in an deuh chu ama I September ni sha in nikule ni khat tianga bing kilu pakhat leng an tlai chang tia thai si kan thong chimnak chu ma vial in kan ngori lai adi dong tiang akan zawi akan ngai tu nen di lak chunga longlop nak tampi kan ngai nen di lak chun tha mang thau